Mấy quay na ta Guikhanliu maning mai trong YouTube channel pe tin rai nai la mai thon riwi a side hide new mata khatna the Gaanphiu mail Tamenglong trong local newspaper highlights king in sam kho June tarik root na chanai Union Home Minister Amit Sarwe asai Monday New Delhi khau high level meeting bamna Manipur trong security situation review sukan the high level meeting khau ta Union Home Secretary Ajay Bhalla Intelligence Bureau Chief Tapan Daka Army Chief General Manoj Pandey Army Chief Lieutenant General Upendra Dev Veda, GOC 3 Corps HS Sahi Security Advisor to Manipur Kuldeep Singh, Manipur Chief Secretary Venit Joshi, Manipur DGP Rajiv Singh, Khati Assam Rifle DG Pradeep Chandra Nir Kazao Kane. Meeting Kautai Manipur Governor Anusuya Yuki Reunion Home Minister Kauti Thai Lokan Mai Latbam Guai Kapian Karyu Kane. Tiki meeting Kau Tabui Lading Si La Lokan Su to Mai Tu Ti Thai Kan Magay. Ministry of Home Affairs Kau meeting Kan Mai Manipur Kau election dak Kau Ladlu in Thak Lokan Metang Ka Haudat Naba Mai Kau Kapian Kan Jongay. Election Doi Metang More Kau School Building Akat Mai Intai Kan Jongay. Khani Jeribam Le Tamenglong Border Kau Kukimei Chabuan Kabam Thai Magnaba Mai Thai Mai Pum Suna in Pangkan Mai Khatni Intai Mai Farm Tanba Mai Puta Kapi Dang na suloi laukan metang ruye. Inbu na Chief Minister N. Biren Singh Rejiri Bam Good Kang Advanced Security Team Thaugut Meta Kangpopi District Kau Embu Suna Driver Akate Security Officer Akata Su Kabiu Laukan Tuange. Mida Kau Juntarik Root Nung Tai Rastriya Swayam Sevak Sang Chief Dr. Mohan Bhagwat Ri Manipur Culture Sang Mai Pungwang Laudat Kang Priority Sunatan Ta Lawo to na demand sukan Tonge. RSS leaders the re-election the Swang Manipur dong issue ji hai intuk na lalau Kang Sakan Tuange. Union Home Minister Amit Sarwe, Juntari Rutnachanai Kau Ministry of Home Affairs, Re Maitai Kani Kuki Communities da, Pari Rana Kanyu Tuangkung May Lam Kau Kapian Kahau Puniti to na Sakane. Mi Hai Re Community Kanai Kakau Naiba May Cape Hai, Lagan Longam Puniti Katni Chusak May Pungwang Dat Ni May Kang, Katsang Tilau Puni, to na Amit Sarwe Sakane. Home Ministry Tuang, Review Meeting Dunkan May Kau, Sarwe Latlu Pat. Nu mai bam guai khau Central Force lau na chu zang mai ti nai lau khang karam putni kum na ka ge na ya thai Central Forces sai Manipur khau lau inbu putni tu na sa ka ne Amit Shah tong official statement khau Manipur khau lat lu ti pat bam mai nun ru khau tan mai legal action la thau putni the tu na sa ka ne NSCNIM le Myanmar khau nai mai Kuki Militants Group KNA B Le Saturday nung ban thauna khaurui NSCNIM Captain RS Winson Thai kan the Captain RS Winson tai ngai nga nam Ukhrul District khaurie kamai Eastern Flank Nagalim khau posting bambam tuangi tuna samte riti thai kan ne Naga Army tuang Lieutenant General A Raman MC Deputy Longbi Bu Red condolence message khau ma kan mai kai khun tuang lung kabiu mai khau tai kadamla in samba me mi da khau NSCNIM rui RS Winson Ram ngai nga TNL Hall, Ukhrul District Khau Condolence Service Langlau Kanthe. Milung Relram Area Marine Organization Rui, Naga Apex Body United Naga Council Khatni All Naga Students Association Manipur Khau Survey Tatkaina, Myanmar Thangri Refugee Tamenglong District Khau, Good Maita Zaugut Kang Zanghui Kane. RAMO Rui Lumnu Mai Cham, in Pang Maitang Tamenglong District Khau Illegal Immigrants Da, Chanring Pai, Choktong and Satang Khatni Sangtong Lamlong, Kunau Nam Khau Service to Mai Gan Khau Kapang Thang Rui Kwang Mai Nun Rui Nam Khau Bambam Mai Khang Swang Gai Bam Thi to na Sakane. Kumna Village Chief Rui Refugee Nunta Control Sudat Kung Bam Thi to na Sakane. Inbu na RAMO Rui Refugee Nun Assam Rifle Ma Khau Indo Myanmar Border Kan Good Bam Gai Tuang Thi Tiki Assam Rifle Rui Kanu Mik Hau Mak Kumna Galau Tina Thi to na Sakane. Kukimei Pui Nun Rui Langang Pokpi Khatni Torbung Area National Highway Tamrutna Chennai Khau Petroleum Gari Kasau na Puat Phung Mai Truck Phaipung Inbu ta Khamding Laubam The Mi Tai Silchar Kure Jeribam Kumna in Palpat Khang Tatbam Mai Gari Nun Ne Langang Pokpi Khatni Torbung Area Khau Kukimei Pui Nun Rui Puat Phung Mai Gari Nun ta Tiding Kan Mai Asai Luan Rui Rai Mai Ye Puat Phung Mai Gari Nun ta Jeribam Khau Rui Infal Tang Khang Sunday Lautuan Khwang Tachat Makhai Zang Khau Rui Tat Kahau Kan Chongi to na Sakane. Langang Pokpi Khatni Torbung Nam Hai Jeribam District Headquarters Khau Rui Kilometer Padai Pungudu Mai Kage Puat Phung Mai Gari Nun Tai Border Security Force Khatni Central Reserve Police Force Personnel Nun Rui Escort Suna Dungpat Kan Chongi Tiki Security Force Nun Ni Ram Sungam Makani to na Samte Rui Sakane. Jeribam Han Gongdat My Driver Akhat Thailaina Sang Thingba Mai Pui Nun Thai Khau Kuki Mai Num Mai Khwangi to na Lumsi Mai Bansin Mai Gan Chui Koritri na kathum daw kaza bami to na sakane ning taw law nuwi tatkan may April root na charuk kumsing nai na chui na paday nung thao phung may gari nun ta may lun thai mak may nun rui tamay kap phawlaw gay kan tuangi kum na phuam azu rui mi tuang thiak tai nu ni mak may indaw gay kan tuangi Jeribam District Khau Intaw Lat Lunai Bam Mai Hai Katum Mai Zawgut Lau Khang INDIA Block Rediman Sukan The Mi Tuang Lat Bam Hai
asai June tarik rut na chanai khau Congress Bhaban Infal khau MPCC President Mega Chandra Singh Rui zai na tat kai kan mai meeting khau demand sukan twange meeting khau tai AAP AIFB AITC CPI CPIM INC JD NCP RSP khatni SS UBT leaders nun kazau kane meeting dai Manipur khaulat lu nai ba mai khau hai chuzak mai phungwang dat khang pressure ti khang dung kan twange meeting khau tai governor khatni chief minister da Ariuna Manipur tonglat lu khau kaphian khang ding lau kani kumna Dr KH Loken Singh JD Rui Jeribam khau state forces biuna lau khang khatni Jeribam khau lungbang mai goi ta kabiu kabang mai ti pat inbu dat ma khang demand sukane kumna INDIA blog Rui Jeribam tong issue high state government Rui lunggut lau na chuzang mai phungwang dat khang demand sukane Rut na chat tang mai Lok Sabha tong speaker post hai BJP Ripung lana deputy speakers post hai National Democratic Alliance Eli khang tibam nu we tuna India Today TV khau hi kane lumnu mai cham thanlai na BJP High Command Re NDA Alliance khatni opposition parties khau re consensus la khang defense minister Rajnath Singh khau responsibility tilau kane tuna sakane opposition parties re deputy speakers post hai kanyu khang ti mage thai speakers post hai kanyu twan candidate khau re feel subam nu we tuna sakane Lok Sabha tong first session hai June chui na padai khori ka hau na July ka thum ngan tat kai puni the kum na speakers post tong election hai session tat kai bang milung khau June tarik chui na chiru khau tat kai puni tat kan mai rut na Chennai Lok Sabha khau tai BJP Om Virla khang speaker bam ti kan jongi tiki deputy speakers office tu insa lau kan ne INDIA block re Lok Sabha speakers post khang kanyu tong candidate Phil Subam nuwi tuna sakan meitang asai Shiv Sena leader Sanjay Raut re TDP ta speakers post khang machuang puni tuna sadat kan the Sanjay Raut re chamla mai khau sakan mai thai lai na speakers post hai paina ka ge nai thi kumna asai kum tong situation tu kum chingnai na ru na padai khatni chingnai na ru na chikiu le in sam ma khe tuna sakane BJP re NDA Alliance partners kang speaker post hai timak tuang na ye thai kanyu ka khau kalang padat bam nuwi kumna government hai bau ni khau bau bam nuwi tuna sakane lumnu mai cham thailai na INDIA block re deputy speaker post hai demand subame tiki BJP re INDIA block kang deputy speaker hai tilak ni tuang nge thai election khau speakers post kang kanyu tong candidate tiku bam nuwi tuna sakane TDP spokesperson re Saturday nung sakan mai thailai na speakers candidate hai ka ge nai mai consensus la mai tangri lading lani mai thawi tuna sakane UEFA Euro kum singai na treat na padai 17 June result Romania 3 Ukraine 0 Belgium 0 Slovakia 1 Austria 0 France 1 Tamenglong ting nai luan tun ngai bu tarik rut na tachat lauthwan kalan ting zin jingbang ting riu pni tun ngai bu rut na chikiu lauthwan ting riu pni kalan ting rai nai ting zin ting riu pni jingbang ting riu ran nu we Gaanphiu mail khau cham khatni advertisement Solauni make a goi rui 9873658872 khau alam lau nu we khatni subscription Solauni make goi rui 03877267509 ramge thai 8256908462 khau alam lau nu we mai goi na king chin na king lau mi khangta Guikhanliu maling my YouTube channel be tun roi kalwai na thun ku dare in thuan khuang ru na khat kai megan roi mai goi na king in cham da la kho thun ku the